Hej svima! Dobrodošli natrag na kanal. Danas pričamo o 1.0 stvari s kojima morate prestati ako želite sretniji i uspješniji život. Možda vam se čine nevažne, ali vjerujte mi, izbacivanjem ovih navika možete napraviti ogromnu razliku. Krenimo odmah. 1. Prestanite odgađati obaveze. Odugovlačenje vodi samo do stresa i propuštenih prilika. Bilo da se radi o poslu, kondiciji ili osobnim ciljevima, vi djelujte odmah. Podijelite zadatke na manje korake, postavite rokove i jednostavno počnite. Budući vi će vam biti zahvalni. 2. Prestanite se uspoređivati s drugima. Društvene mreže lako stvaraju dojam da svi drugi pobjeđuju dok vi zaostajete. Ali zapamtite, vidite samo istaknute trenutke, ne i borbe. Usredotočite se na svoje putovanje i napredak. 3. Prestanite zanemarivati svoje zdravlje. Preskakanje sna, loša prehrana i izbjegavanje vježbanja s vremenom vas stižu. Male dnevne navike do poput pijenja vode, kretanja i 7 do 8 sati sna vode do zdravijeg i sretnijeg života. 4. Prestanite se okruživati negativnim ljudima. Postajemo poput ljudi s kojima provodimo najviše vremena. Ako vas netko stalno iscrpljuje ili unosi negativu, u redu je udaljiti se. Okružite se onima koji vas nadahnjuju i podržavaju. 5. Prestanite živjeti u prošlosti. Kajanje, krivnja i što bi bilo kad bi bilo vas drže na mjestu. Učite iz prošlosti, ali ne zadržavajte se u njoj. Svaki dan je nova prilika da stvorite život kakav želite. 6. Prestanite tražiti savršenstvo. Čekanje savršenog trenutka ili težnjaka besprijekornosti vodi u paralizu. Bolje je da je nešto završeno nego savršeno. Djelujte, učite i usavršavajte se putem. 7. Prestanite govoriti da svima. Nastojanje da udovoljite svima dovodi do iscrpljenosti. U redu je reći ne. Dajte prednost onome što je vama doista važno, jer vaše vrijeme i energija su dragocjeni. 8. Prestanite gubiti vrijeme na besmisleno scrollanje. Sati provedeni na društvenim mrežama ili gledanju serija ostavljaju vas praznima. Postavite granice, zamijenite scrollanje čitanjem, učenjem ili hobijima koji vam donose vrijednost. 9. Prestanite dopuštati strahu da vas sputava. Strah od neuspjeha, odbijanja ili nepoznatog uništava mnoge snove. Ali rast se događa izvan zone komfora. Napravite prvi korak, više ćete žaliti zbog nečinjenja nego pokušaja. 1.0. Prestanite čekati motivaciju. Motivacija dolazi i odlazi. Uspjeh dolazi iz discipline, pojaviti se i kad vam se ne da izgradite navike, držite se rutine i nastavite dalje. Koju od ovih 1.0 stvari vi trebate prestati raditi? Napišite mi u komentarima. Ako vam je ovaj video pomogao, ne zaboravite lajkati, pretplatiti se i kliknuti zvonce da ne propustite još korisnih savjeta. Vidimo se u sljedećem videu.